Review pemasangan panel beton di lapangan Desa Limbangan, Kabupaten Pekalongan. Patongin lu patong. Ya. Wes bagus. Terus wing. Ini harus bikin. Enggak mau bodoh anak orang dulu. Hahaha. Ragu. Kuitin. Ya wong dur ya. Sok ndi ketok arep. Wah. Cukup sana, Bang. Nah. Wes. Sini. Yuk. Ayo, Le. Bagus, Man. Nanti kalau sudah semua. Wes tadi pasang di kurang. Wes, wes. Tolong. Habis sih. Bagus itu. Kamu mampu. Ini patek kan kok sampai dengan habis. Oh, bener gini iki, Mo. Enggak ngono kita. Melayu sini apa? Ayo nek ora. Melayu kok, ndane. Bagus. Nanteng langsung deh. Yuk. Bola ora ayam. Beri. Truk lagi. Hah? Truk lagi. Mbok. Yuk. Muter. Yuk. Nah. Belum kok. Wes. Buka ya. Tani. Lens tani. Raji. Ambes ten juga. Ambes. Iya, ambes. Ora bisa terbang ora. Mau panah iki budi iki ya. Kita panah iki ya. Ora terakhir. Kok tak seneng kok. Yuk. Tak pikir aku. Udah. Senang iki. Aku pikir kowe mikir lek. Ayo, aku mikir. Balik. Nang arep ngene lho. Mana lho? Mana cowok? Balik. Nah. Malah rembes kayak mandure kok. Ora gumil kabeh cowok. Apa? Oke, salah. Pas so, matam so. Panas
Panel iki njuk ganjel. Kono elek. Sini mau cuk. Ora nasi cuman. Mas ngapae? Dalam tak kira. Tuh. Biji angin. Besar sih. Baik. Baik. Di lu. Santai bos, santai bos. Baik, sumal kono ko. Ten. Ayo bugano, langsung kayak aligis yo, aligis yo. Yo, mundur. Ciro. Kula kono. Yo ngono kuwi perkara rambut ini, Guys. Ora kayak upile.